Kang. Dalam nih. Mau kau bengi malam Jumat apa? Iya, cuma Kliwon. Malam Jumat Kliwon? Iya. Kau bengi perai Kang lah. Mau lah. Mau. Cuma nyawet di Kang. Udah tingap. Pasti. Yang kau bengi nganyong kebelet cewek ke priben. Cewek kali cewek kan. Oh. Bukan cewek nanti perut. Mereka kon batiri. Ora gelem. Mereka harus kesalahan langsung ngorok turun di digugah. Ya iyalah wong smopo. Mana kebebasan nang jero kamar ya? Iya mengko warna mutu sekarang. Menyong kepenang kebelet cewek. Iya.